Ya watching ya samu akwa bebiem do Badwam TV Badwam dwumadie yi eso ya da so mre no wadaje a wodi afam yi ya hyase 5:30 de adu so no Badwam kase ensem ebeto dwa wo mu bi eni Church of Christ missionary won mo de agye ye de akọ obogu accident na nam soma mabnudu ensia ehwe won kwa no wakoye wado ye no ne nsem bi na no pay bede bro Adom TV Badwam kase share live on Facebook/Adom TV extra go TV 119 DSTV 280 ko YouTuber search Adom TV tube na kwa adomonline.com ensemi eni sembebre ewo ho midi afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de ensem ni chemo ankasa etie Sowupenni ya wono ewo Church of Christ oye obi a Kenya mesemo na wono anso ene kofa by Outreach Africa Vocational Institute ene ne wodi nuane ahodo ekoma abusua wono mo emma wade hye papa bi dunsie na mo nkwanhia so nti ene wato dada no nsie do sasemi obogu Savior Church ma ene frimo asante achim South mensimo kase no etwaso Founder Emma Outreach Africa Vocational Institute edeye enuane ene achede awodo bi mu akoma eye ebusua a womo adehye enkwada a womo eyedunsi a womo to anananum ewonse do a womo efri Savior Church ewa Asante Achim South asam kase we ya esiye ewo obogu krom hase no asam a sebetumi abeka se nsha Adom TV saada se kro baako na emrantie ne mabawa a omukọ asori program na atorenchem wetumi esi manipa edunsia etumi efremu eno ntino ye pese ye ba na ye bechechire ebusua no ewre na sede mu hu ye no achade kakra ayewo ayede beche no ye de achewo mu a ni nyina ye arecheche aye pese ye de ma omo ne kai se ye nyina ye oman baako ye nipa baako Assembly member no nso ewo Kroboline electoral area enso no eginemu ekasa ye de ma ye adehye busua enso eda sori na sipa wanamo a womotu ede aboom no ye aseda kese ena medina busua omahwere omadehye nyina ye obugu Savior bugu asafo no edin enem electoral area ni nyina nem na ye de aseda PC ede ama ye papa Reverend Dr. Isaac Esiama any Church of Christ asafuni nyina any emperor fo a mudi na chini benfo mudi na chi beboa e magumedi ni koso Abemu amfiaduo no ya de kwadwo bright ene nenye nyonko wona sekan kuno ewo plastic chain tokwa akoso wa Asante Newtown wo Kumase ensem ni chemu eni Amanabonu chemu se kwadwo bright ye ne bonya mfinhia aduonu a wetana no wonse adi wone nadamfo wo kire se wotopa no enya akasakasa ewa agora wo fa no sunuka ase eno ka ho bi ama enedai akasakasa no esan to aso no pei ewa plastic chair ho a enam su bi ama eche enei osusu se nadamfo onya mfinhia aduonu baako ede sekan awo na enei wetana no ewonse do Adom kase ekuduru kwadwo bright ni fie ho ene ne maame George na yebo a ebo nkomo eno de tudwa se timi pie ya meduru ase wo no mahu se sister bi gina ho tie tiam bright na ewu ayi wo so obi wu ya boys bi atwitwa boy bi sekai wo na wayi wo gina ka na wo ma ne edane ne ho na ka ne duru wo no hu moja na no se onfa no etina so ma duru ho no mo anti na me kobọ kontena kohwe nipa kro me ko na yese ye wo no a menene wo ha no mo seconds no so wo kwa toilet na je se bi duru ase ho no a kadi so obi na be baba amane isa kamika be wura dwomu ansa na nko wo ma mate enti e bezesi ya na boys bi be gina ha na boys ne ka tira me se enra na wo mu wo ba bi wo ya na wo mu bo smoke wo papa kura sa de no ne ye ba anti wo papa ye bi wo mu bo ayi bi sa enti ne so wo mu tete ho e na bright na konwa na ote so no wo soli boy bi friend enti so wo soli free so no e na boy no e betena so enti ye bright ne ba ye no na bright se boy ne nsole no won tena na konwa so ye se boy ne so wo nsole ne ye se akwadan na wo mu ntokwa enti ye se boys ne kro mo ho no frɛ wo mu siesie asem no eti anopai no ohu no no a wo adabre na se ka no ai akonya ni Abusia ya wono mo edehye eye immigration officer no so
ne nyonko bi akumu no asam no wo court na enu a wo mkoko pie mu a abusuane so am de ne nipadua na kwa no bie no wo mo wo nsanka sebe yo betimi akra wo mo de hye no de court so court eni these are criminal acts. In fact, some you here, I can't be police, but Immigration Officer Stephen King Amwa isusu so no ankasa foje ne kra different nsem be se bosome kakra etwam yi ene koto esanko asetena nam so ema bright away ena faith omaziga yaba wono ekwadu yede wono bepi mu ewo asem ni bia hono ma na koto no ehwa to aseni no eso ne ni ebra koto no etena sewie ena Stephen King Amwa busuafo de to dwa se wono mu nua ena fe womba no ebra okuhu na mu no hunu se ne wono makwa bibi anyade se wo ho ne senti wono mo stresse bibi biara womba ena fe wonu ehuna makwa na kwakopi no adaroma wono mo ensanfa wonade embre wono mo yebehye no so se bra koto etena se no wono mo to asem na kwakohye October bosome de to so enkono wa fimpi no enurunum yi emu a eho no yebesa ne nipa mi no yebo wono mo kwadu yi aba begina mu ewo asem ni bia wa maseni no so atwaso to take its course because the suspects in courts, they are all innocent. Can't tell now a partner. You said yes, somebody can't catch it. Yes, another. Yeah, you try a beer. Yeah, I be yes, the unfair this year. Yes, you pepper. Yantoa Kasiano eso na Omanjor Dwenewoho Mantse sanokro bia ni mu sahinsemu mansotwi bi koso wo Sowutuom and Omanjor Adom TV kase etwaso Omanjor Dwenewoho ehine ni ayite taki audikan ede atudwa se enye no krede birada se Omanjor ene Sowutuom ewo mentimu asibi ewo womo entem asese Ghana Traditional Council ebemu bi wochira se bibisa ewo ho a DNT ana womo emfre Ghana Traditional Council ma womo abra wo kasa ewo nsentwofo enhyiemu ase no wode tudwa se enye no kreda se ne omanfo bi ede nam se oya igbeni no onye nkrani no wasan de ato eye IGP ni omampeni anim se womo entuso anamon nanoda mentimu ase asiye wo womo ni Sowutuom efontem abra na womo eye womo amamra womo peti kpekpe wochirimu a esemoni a Sowutuomfo no ediye ninina ewo ye video mu a posifo no ehu Traditional Council ododo wa wo kosama nipa no se nipa na ntumi adi mfedi ni ho a na wahu se sebi onye oyini apa ko se nyami na mesi me ho eye mi penifo na esi me ani ye family head meti we mikita krata bia e defend krono inti se u feel se mi nyo yin a court is there u betumi ateki mi hon wo mra kwanso enu nkyere se mu be tututu akunipa u wi ana o se onye oyin for so long mi ni wo ka se baby a adinisi wo Omanjor no earlier on o mu se enye Omanjor Sowutuom se o ma sa se so ma no baby adinisi wo no sebi me ye clean up exercise ye prapra ho ye yigota mu fa ho nyina enu de mu attack ye ba fasha adu na me di ma fasha enu de na mu ba attack ye na wo wia wo se obi nyo yin to tell the police say omu kita tuo no MPP Amajoko na trankrata koma posi adwumakuo no se wonye nhwehwemu emwa na won vice chairman Alhaji Osman Masaudua osusu so obi de nsa kano ene ewo ntren nso a one day to minority leader Alexander Fenyama so wakwati aba election no awose nhwehwemu epie MPP Amanyoko no ene edi petition akakoma Ghana Police Service wonsem nyina ne se enema ba ko mienu bi ekoso wakwati aba election mu a anya de se wonombo ejo so no titiriu ene se ne na sofo asoka ene foforo bi a waka ho ebo edom kuma no ba no de ne entrene ene se ne wonom ebo Alhaji Masaudu nso asom no sansem nyina nam so enande wode wonom ensam akokodan police dwumako ne se wonom nhwehwemu na asotwe bi a wonom emfama enipaku se ne bebe esiade ede ama foforo so Richard Ahiagba ene di akuye ni ma wono mode sa petition yi koma posifo wi ono nsɛmtwefo atwetwe sankomo yi ye sere ne se ye di petition ya bayi e be sere se mu media fo no mo ni be di ekiri na omo akodi sa eurukasem sa ewo akotia by election mu no e de emra
ebedi omo se be ya afufro enkope de omo ye no na ebi e kire bi e ko election na afi de nipa dodo asore se ye bebu nipa na se nya we be kuno na eno no ankofa ohaw ambre yenga na ha na se democracy no awoma se no eno echi obi eno wakasa de fa bambo ho nsem e waketia by election mu e ono retu dwa se enya se bambo ho nsem ekoyie se wode toto bo sha hodo IGP e de to dwa no a nyina ne se wa oni musa de na ankoyie nti ankoyie misro ankoyie offense guy ankoyie ye nyira ha ye ankomo aye die nyina na se obi a ono so call your citizen and say obi de nsa ko kanu e de nsa aka no ye nsa aka no ans emfa kwan ya boda so wo anase me ne ye bo masomu a e bia ya pon election ne de ba do tu fie na wasomu Ghana Mampani John Dramani Mahama ejina na kokodro so amenne afibia sika yesaye ewo yana musifo won krofon aman so be $50 million no ne nyina na aba na wie ye fise nhye egu na kwan so a wo mo ankasa esi wo no de sebe ya abribia no wo ebekọ a wo mo rente kase no etwaso Omanpeni John Dramani Mahama kasa no odi tudwa se cabinet edin hihye egu akwema sese wo magye atum eye transition a wo mo be fi eye rental edi akọ developing own properties eye initiative no na yade ebeboa pa ma eye Ghana enya properties awodo edi ama wo manfo bebi a wo mo beda ye accommodation bi. I urge you to guard the public purse with diligence and ensure that efficiency, service, and ethical governance, the very values we're entrenching at home, shine through in every mission abroad. Let me be emphatic. Ghana cannot continue spending a staggering more than $15 million every year on renting properties abroad for our diplomatic use. This is not a judicious use of taxpayers' resources, and the reset agenda requires an immediate reversal of this trend. And that is why Cabinet has promptly approved the STRIDE initiative. And STRIDE refers to the strategic transition from rental to developing our own properties. I've tasked the Ministers for Foreign Affairs and Finance to work urgently to resolve this long-standing challenge. Omanpeni signed to just say anamo Ghana etu eyade ebeboa pa ama eye sika a womo ede hwese womo de be share enema hodo mu no esobete na oman so enya mfaso. Distinguished envoys, the research agenda is a shared enterprise. Success depends on close coordination between the missions abroad, the Ministry of Foreign Affairs, and all ministries, departments, and government agencies. It also depends on how well we engage the private sector, civil society, and our dynamic Ghanaian diaspora abroad. As you assume this noble mandate, remember that Adom TV Badwam kase na hane brema kwan na no pe ye de asie ye da se emrani adaje a ode ma ye wadaro matwe ye ne mfa de obonkrata no ne Adom online stories ne to aso medi afia amankwa tamaklo